Alpha Mizo Production YouTube channel len tu le ngai thatu te chibai vekule October ni som ni sang ni som ni panga ania October ni som le pakwa zanlaya kan thu thar la khom te kan ngai tha ho anga kan lorin lok ange nge yin Israel le Hamas chu an inkap le tange nge a he buaina chuana bula hian dan bo chema sa jok inka hai thu thung bo chema sa jok tua anin pu ton ve a Israel an chana khop maya air strike an nei le na sa ani heti lai hian Donald Trump chuan Venezuela rama aru ka che turin CIA te phalna ape bokani abutan nan Trumpa'n Venezuela rama aru ka che tura CIA te phalna apek chungchang kan ngai thanga he thu buat sai tu hi Freddie siama ani tun naya thil thleng te Donald Trump chuan Venezuela ram chunga atru langa aru ka che turin CIA te chu phalna apek thua soi achan asoya chuan Venezuela atangyen US a rui hlo alu thin wang le Venezuela miswal tam tak US a dan lova anom wang ati manlaya tang to in CIA te hi US foreign policy man ropoi mo takan ni ramdanga CIA ten convert operation an nei donin presidentin an soi chuak mu nu ngai lem lo Trump mero ache dang dai le tlat Trump hian nakina an la hedon tho ati te po ani theyang CIA in ramdang sarkar pai thaturin thu nei na aneyem ti zo na chu tiang zo na ho le mol ka chang don lo ti in a chang Trump chuan tuipui chu an ven him that to thu le leilama po chet an tum thu a soi zui bok ninga ni kalta a khan US chuan Venezuela long rui hlo phur nia arin chu beile a dam chuak mi pahni te po manin US Navy longa la khen me kan ni riat thei china hei hi US in Venezuela long a be thumruk na ni mi som ni pasar in nun na an chan ta bok Venezuela sanghaman tu te po an hlau thong zual ta hle dan thami te chuan fin fia na nei lova rin hlel awang ringota ma ni ram chin ni lo tuipui international water sa minun na lakhi international law bo chiat na lian takani anti Caribbean Sea vela US sipaile ral thuam da na mun pui Puerto Rico thliar kara F-35 po somlai da ani to Puerto Rico a hian US sipai ta chuan silai mu le ral thuam da na bunker po an lai thar bok Venezuela nai tuipuya le tuipui kama hian US sipai sin khat vel anom tling to US chuan August thla atang khan Venezuela nornan sipai le ral thuam helai bora hian alo check khol to ani indo long rang le nuclear submarine te po ada to US yan tun naya a bomber thona chuan vor B-52 Stratofortress pathum chu Shreveport Louisiana a an base Barksdale Air Force Base atangin Venezuela nai tuipui kam chung vela dar kar tam fe a thlo tir bok he thlona lian set hi B2 Spirit aya hlui to ni ma se alarin tak hle B-52 hi bom changkang thak nan mai ni lovin mel ma en thak nan po a rin tlak takani ma se B2 angin a steel lo thung in en thak nan chuan drone po aman thei tho rualin he bomber hian hu hang anga bika a hupur om biklat maduro vauzam tumna ani ber mai ome hei baka hian helicopter te po an thlok cham chia US Navy in en thak na thona P-8A te po a thlok fua fo MV Ocean Raider in en thak na long aruka operation nei nana man berbo Venezuela bu nai tuipuya mo ani Venezuela President Nicolas Maduro ero azam lo hle tun naya US chet dan hian mana Iraq Afghanistan Libya le ramdanga US in indona hlo cham alokal pui to te kha min ti hret chuak CIA puina wanga chile rama Augusto Pinochetan thu nei na apum mom te po min ti hret chuak ati Maduro hian China le Russia te chu amma chuan ani US in a tho pui thei sarkar Venezuela a
din atumem Donald Trump pathop Iron Lady of Venezuela anti vengat Maria Corina Machado chuan kumin Nobel Peace Prize adon chu Trump le Venezuela mi puitan a hlana ni kha Nicolas Maduro ero alom lo Nobel Peace Prize Committee mun pui omna Oslo Norway ya Venezuela embassy chu akhar dai kumsang hi som pathuma Nicolas Maduro hian Hugo Chavez chu athaka Venezuela ram politics achiri leti chu kan revekang herama hian oil le minerals lai chuak tu company lian berte sarkar noya anom de uvek hei hian US lok na tur thui takina dalani a omzia chu US company te du angin anin rol theilo Chinese company te ro Venezuela nen in remna nein tam takanom an khol le thil danga China hian Venezuela apui thina ni herama hian dan phalowa leilung hausakna lai chuate atama misual silai keng polin an khuakhir oil le thil dang lai chuana te po atam hle Maduro hi alu lul em boxia wangin Trump hian a tho pui thei tur le deal asiam pui thei tur Maria hi ruai tua omse adu hewang hian Maduro hi paithla ka ngai ta ni rui lo chu a chuan lamve mai ni in mitam takidan ngai a tho pui thei tur ruai tu da deal siama Venezuela leilung hausakna abik takin oil lama US in lok na tel atum ni in mitam takinan ringmek Trump rirudik takero tu man kan thelo Nobel Peace Prize Maria in adong po hi US ruam manna ni hial ten expert then khat chuan an ring US in Venezuela abe poin democracy tundin le tumtu Nobel Peace Prize pe dong tu Maria i an thlop wangin US ache tin khovelin ria se Trump hian adu ti chu expert then khat rin dan ani adik le dik lowero kan threlo CIA ten chet phalna an nei tak sia chuan Madagascar Peru Morocco Nepal Bangladesh Kenya le Sri Lanka a Generation G protest angkha Venezuela a thleng ve ani point amak vak lowang Latin America a US su nu kumsang khajakwa somnga palia Guatemala President Jacobo Arbenz Guzman chu CIA te tanpuina in paithla kania military dictator Colonel Carlos Castillo Armas chu rorel tuwa da ani kumsom level chu kup tharum thona le sipai tanun ron na ina zui heram politics vo in thlengin ala buai ngar mai khati lai khan Guatemala ramzau tak chu ramdang company te thuwaya aom thin rual khaizo ka ram semdat ani theinan President Jacobo Sarkar chuan land reform dan decree 900 apasa hedan thar hian US company UFCO ram nei theizat angong tlat mai UFCO kha US Sarkar nen anin nim nai hle khati laya CIA director Ellen Dulles le Secretary of State John Foster Dulles te chu UFCO noya an lo thok to thin nge bok hei hi CIA ten kup an thlop na chan poimo tak nien communism dar zel tur ven tumna chu a chan dang le ani kumsang khajakwa somruk pakhata CIA ten training an pek thlap brigade 2506 tele US sipai chuan Cuba ruai tu Fidel Castro paithak tumin Cuba an run thuta an hlo cham Fidel Castro sipai ta chuan ni chungin ne nan chang tam takin nun nan chan ani hei wang hian Fidel Castro chu Cuban mi puiten hero anga an ngai pha a thu nei na nget sau bok hei in do na hi Bay of Pigs invasion tia riat zuyani kumsang khajakwa somruk palia Brazil President Joe Goulart chu sipai chakna manga paithla kani le a heta hian US ain rol le bok CIA te chuan F2 politician te puinan sumtam tak an pe bok US khan operation brother sam tien Brazil sipai te puina tur ral thuam phur longpo atir mana ma se Brazil sipai te chuan an ma ni in
sarkar kha an pai thla thei hlau US thlop dictator Castelo Branco chu Brazil hruai tua da ani zui som ni le pakhat chung sipai dictatorship nun rong noya Brazil chu a zui ta ni kha sang kha zakwa somsari pathuma Chile president Salvador Allende pai thak na US in rolbok US chuan Salvador hi Latin America vela Marxism thedar tu ma puin khati laya US president Richard Nixon chuan Salvador pai thak nan US dollar million soma the chuak CIA te chuan arukin track 1 track 2 le project Fubel te an kalpuya Salvador chu pai thak nin military dictator general Augusto Pinochet Ugarte chu rorel tua da ani Pinochet hian som pasari vel zet rom takin rorel zuyani kha annuwa khati laya CIA director William Colby chuan Salvador pai thak nan khan US dollar million riat vel asen thua puang sang ni pakwa Honduras president Manuel Zelaya chu military coup manga pai thak ani vele a US president Obama khan adem thu han puang ve bok ma se annuwa US che dan thlirin US chuan kha kup kha athlop ti alang tuna an president Xiomara Castro ipo hian dictatorship lam a ona pu ani ve fo tangkom na US foreign policy a hian ramdang sarkar pai thak hi aser zinga amei angani US tu man engtin ma atingam ngai lo ma se US enroll na rama te hian democracy lo tling tak a zui vek kherlem lo dan lova US salut Venezuela mi tele Venezuelan gang member te thon le dan tura le rui hlo to ruk chungchanga Maduro hian Trump chu deal isiam te ang ati don nge alu lul sel don ti chu khovel ngai venani mek Venezuela zo a hian Trump hian Brazil lampo a hoile mayangem Brazil president ma ni thudu ve tak Lula da Silva le Trump hi anin ngei lova Brazilian bungrua US chuan za a somnga tarifa lamek tun naya Trump pa thlop Brazil president lui Jair Bolsonaro jail tang tura an hrem chungchanga Trump alung oilo Trump tarif chuan a soile beisei angin US a ngong tha anei lo thilman ato chhomek aram chung buaina a sipai Marine man mai atum thin chungchanga Chicago governor JB Pritzker po anin muthiam lo mek Trump policy du lo hian US mun rang ranga mipui makta duai sari chuang velin du lo na kongzo an neya an kongzo thupuya hian no kings ti an mang Trump chu US dan pui po za lova lalle dictator ang main ain luling antia an du lo ani rally sang ni zaruk velan neya Trump du lo na kongzo to a ala pui ber heti lai hian Trump chuan lung oi lo te ti elnan AI manga video siam truth social a post he AI video a hian Trump chuan lallu khum chungin King Trump ti inziana fighter jet akhala kongzo mipui te zinga bolhlo ten azuk thak chiam mai Venezuela a hian Trump hian democracy tundin atum tak zetem aram mipui za a somriat rethei lutuk te khu aveiviawem ni le USA ruihlo lut dancha atum na sakle em ni jok nge US lok na turin US thu oi tur Maria Corina Machado hi hruai tuatan da atum jok kan threlo lo thlir zelila kan van nei chuan Trump ril rudik tak po kan la thema na le Israel chuan Gaza a thlona mangin bei puya thlaka Hamas chu waisar taka in ka hai bo chi a apu ani Israel chuan Gaza khothlang lama air strike hi na ya hei hi firfiak te chuan IDF Israel Defense Forces sipai lam hoya anti-tank missile le silai an ka awang ti na soi IDF chuan khothlang lam khopui rafa a poikhoi na thleng chu in ka hai thu thlung bo chiat na langsar tak ani thu soin nat taka chan let antiam ngalani Israel Defense Forces IDF chuan rafa biala an sipai te bei an ni nuwa air strike le artillery manga bei an ni thuan soyani thu chua siamin sipai te chuan
voin zinga khan inka hai thu thlung bo chiat na langsar taka oma wangin IDF sipai chuan Gaza Strip khothlang lama Hamas firfiak te laka bei puyan thak tanani antia hei hi news 10 khat chuan US an riat tir thlapa chumi nuwa Israel hian air strike an nei ti pon omani Hamas thunei na nuaya thok Gaza a Civil Defense Agency chuan poi khoina thleng nu nung bera mi som pathuman thi ti asoya Israel sipai ta chuan civil mi thi report an endik mek thuan soi mi pakhat chuan news agency AFP a hril danin Hamas fighter te hi atira chuan tual chung geng pakhat nen an in kapa Israel tengte anron inlan ma in an in kapa ni Air Force te hian borua ka tangin voi ni an beyani ati Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Hamas chu inka haidan bo chia a apua asipai te chak taka malaturin thupek a chuangal terrorist target te chu nasatakin an kap dona ni tin a office chuan a soi Defense Minister Israel Katz chuan Hamas chuan dan abo chiat na pianga Israel chuan aman to taka pedon ti asoi bok thu chu asiamin Hamas Political Bureau member Izat al-Risik chuan an pol chuan inka hayan puan chu zom zela tum thu le azom thu anem nget le a Israel chu inka hai thu thlung bo chia a apu ve bokani Hamas am wing chuan he pol hian inka hai thu thlung hi an zom ti an soya Rafa abuaina chuak tur chu an relo ni an soi bok in ramna hnuaya hian Hamas hian tun thlengin mi som ni an mi man ladam te chu an chua to a midang ruang po an hlan to bok pathian ni khan Israel chuan Israel photo journalist Ronen Angel le Thai farm worker Sothaya Okharasri te ruang andong ti annem heta October ni Sharia Hamas beina thi veven ni Israel hian Palestinian mi som pang ruang po Gaza a anthon kir le a awain mi za somnga antling to ma se an inkara inrin ton na atlaniam zela abik takin ruang tamzok pek kir le tur chung changa ani Egypt nena ramri Rafa crossing chu khar alania hei hian mihring puina tur ati khotlaya ni Netanyahu office chuan Hamasin inka hai hi aza kima miman ter ruang kan la don kim lo chu min hlan kim phot chuan crossing hi hon le ani anga tiani Hamas chuan Rafa area a thil thlengamo buaina thlengemo po an hrelo ti an soya hengte hi an ram op tu thunei na hnuaya red zone ani wangani antiani President Donald Trumpan Gaza indona ti top atum na zinga mi remna thu thlung te hi October ni somatang khan mantran ania tuna face masaber kalpui me ka hian Israel mi an mansak nungdama omzong zong chua zalen ani baka thi somni pariat zinga som pani ruang chu Israel an pekir le ani Israel chuan azela Palestinian tang zahi somnga le Gaza atanga tang mi sang khaja sari som pariat achua zalen to a heba ka hian Israel mi Hamasin an man zong zong ruang peklet nan Palestinian ruang som panga athon kirbok Israel sipai te hian October ni sari sang hi som ni pathoma poi khoina thleng chan let na tan kan ria tangin Gaza a be puyan thlaka Israel khothlang lama Hamas kai huai silai keng te chuan mi sang khat zani velan thata midang zani somnga pakhat chu an man zui bok kani hemi nu hian Israelin Gaza a be puya thlakna mi sing ruk sang riat vel an thi to nin Hamas Encol Health Ministry chuan atar langa an chin chia dan hi UN chuan rin tlaka angai thua soi pathian ni khan IDF chuan thu chua siamin firfiak te chuan Gaza khothlang lama Rafa area a firfiak infrastructure ti chiatan tum chu Hamas so hian du lovin IDF sipai te lam hoin anti-tank missile le silai an kapani ati hemi chan let na tan hian IDF chuan hem muna hian Hamas so la oma an chet le theina ti bo le firfiak chet na ta na mantur tanel saf le sipai structure te chu ti chet tumin bei puyan thak tanani Prime Minister Benjamin Netanyahu office chuan defense official sang ber perte akom ti soin Gaza Strip a firfiak beina laka tharum thoa mala turin a riat tir ti asoi
Hamas military wing chuan Rafah area a puaina achuak ti an riat lo thu hin soive tlatani Al-Qassam brigade chuan thu chu asiamin kumin march tha a indona tan le ani atang khan chuta chuan kan pol la omtene na kanin biak po na chuti to pani to ante chuwangin chutiang huna thil thleng ne engma inzom na kan nei lova chuta chuan kan fighter zinga ladam an omani pon an zinga pakhat ma kan be thei lovani ante IDF sipai hian Gaza strip za asom nga aya tlem lo an la lua an la thununa anin rem na angin yellow line anti maya anin nok dok to ni kumsom le pariat chung zet heram ro rel tu Hamasian ral thuam kengpol Yasser Abu Sabab Popular Forces geng te chu Israelin ral thuama pe a athlop nia an soite laka har sat nan tok me kani Gaza a thuneina tinget le turin a security force member sang sarivel a ko kir to ni in tual chung thunei tu te chuan an soi pathian nia thil thleng khrechiang tu tual chung mi pakhat chuan BBC News a hril danin Israel sipai ta thunun na mun Rafah khochak lama om Abu Sabab nena inzom pol chu Hamas fighter te chuan an beini in a soi firfiak te hian mak tak main tengka na in an ron kap nia soi ania hei wang hian Israel in do thlo na ten helai mun hi an bom ma hian hunrei vak lo chung silai nan in kapani abul naya om European hospital chimlama cheng te chuan beipui thak na hian artillery manga ka ani thu an soya heral thuam puak hian Rafah khopui mun then khat chu asoi ngani ante ramparwa man in rem na tur point som ni zinga hian Hamasian Israel tana hlaom an ni to lo nan an ral thuam te an kalsan an tung turani ti ani Hamas chuan Israel chuan tranpuina trak te an ruboni in an soya an khingpui geng te sum pele ral thuam pe a apu boka Israel hian tumru taken misual pol te chu Hamas thunei na do dal na le buaina siam turin atiani antiani Gaza a hian international force chak taka om lo chuan Palestinian po rang te in kara in dona na sajok a om theina tur boruak ain mung mek bok kani Rafah apoi khoina thleng hi US in Gaza a civil mi te be atum thu report rin tlak takanei thu asoi nu darkar engemoza dal nuwa athleng zuya hei hi in ka hai thu thlung bo chiat na direct engrave ani thu asoi an report don anga Palestinian te be tumani chuan media son malak na manga mason na satak omek chu ati chedona ni tin state department chuan asoya an thu chu a hian fin fiana rin tlak an tar lang tel lo thunga Hamas chuan poi khoina thlen thuai tura ruwa man na an siam tia an pu na chuan pha ni state department chuan Gaza rem na thuthlung riat pui tudang Egypt Qatar le Turkey te po an riat tir to ti asoya Hamas te chu in ka hai thuthlung chu pom turina phut bok US thu chua chuan Hamasin he be na hi akal pui zelani chuan Gaza mi puite hum him na turle in ka hai puan na a in rem na thuthlung dik taka hum hal nan mala kani angati in ka hai thuthlunga hian regional partner te chuan Hamas le po rang ten anti tur anzom tur le New Gaza hian a then omram te emo ami puita nemo la om a then lo nan an en kol don ti ata langbok chuwangin Gaza a Hamas emo pol dang engemo ral thuam manga malak na emo fin fia na aum chuan in ka hai bo chiat na anga ngai ani ang tram hian a ma in Hamas te chu civil mi tha ani lo nan alo wau khan to tram chuan tunkar tir lam khan tut sociala post siamin Hamasin deal ang nilova Gaza mi an that chun zom zelani chuan lua tha mai lo chu du thlan tur dang kan nei lowang ati anuwa Gaza rama US sipaite atir lo tur thua soi chiang thung kar masa khan BBC verify chuan Gaza a Hamas silai kengten kholaya mi pui van tlang mua mi anti hlumna graphic video te chu adik ngai ti anem hetani kar khat kalta khan Gaza city a hian Hamas security force le dakmas chung koral thuam kengte inkara buaina na satak achuak bokani
report nu nung ber kan hmuh chuan IDF in voiza somni strike nei to in mi somni pathum aya tlem lo an thi to ti an reporta Israel Air Force chuan Gaza strip pumpuya target somriat le pathum vela strike nei in voiza somni an be to a hei ba ka hian central le northern region a mimal drone mangin an be bok Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Gaza a humanitarian aid thon chu chu riat tirna dang aum ma chuan ti top turin thupek a chu ani Gaza a indona chunzom le ni awang hian Israel judiciary point tunkar chunga an Prime Minister Netanyahu kota in lan turati po ahun ason hlale to ani an boruak hi eng angin nge akal zelang hriatani lova tuna po in beina akal zelawangin hil kan ron puan te po hi reilo te chungin dang lam a om treu thei ti ero lo khetel tai langin a tha ange